Nakon što su Hebreji napustili Egipat, zemlju u kojoj su robovali, živjeli su u zemlji koju im je Bog obećao. Bog je izabrao Šaula da bude kralj nad njegovim narodom, ali je on ubrzo zaboravio riječ Božiju i nije mu bio poslušan. Radi toga je Bog odlučio da ga svrgne i da tu moć da nekome drugom, nekome čije je srce bilo ispravno i spremno da ga slijedi. Ovako je Bog izabrao novog kralja. Poslao je proroka Samuela, čovjeku po imenu Išaj, koji je imao 8 djece. Bog reče Samuelu: kada dođeš tamo, otkriću ti koga sam od djece odabrao da postane kralj. Kada je Samuel sreo Išaja, ovaj mu je doveo najstarijeg sina. Samuel vidje da je dječak zgodan i visok i pomisli da on mora biti taj kojeg je Bog odabrao. Ali Bog mu reče: nemoj dozvoliti da te njegov izgled i visina prevare, jer nisam njega izabrao. Ja ne gledam na stvari kao čovjek. Čovjek gleda na spoljašnost, ali ja gledam srce. I Išaj dovede drugog sina, ali Samuel mu reče da ni on nije taj koji je izabran od Boga. Tako bi sa svih 7 Išajevih sinova. Konačno, Samuel zapita: da li su ti ovo sva djeca? Zar nemaš više sinova? Išaj odgovori: imam još najmlađeg koji sada napasa ovce. Prorok reče: pošalji nekoga da ga dovede, jer nećemo jesti dok on ne dođe. Kada je David, koji je bio rumen, zgodan i bistrih očiju, došao, Bog reče Samuelu: ustani i pomaži ga uljem kao znak da je on taj kojega sam odabrao da postane kralj nad mojim narodom. Samuel je uradio tačno kako mu je Bog rekao. Od tog momenta David je bio ispunjen Duhom Božijim i silom. Po kojem je kriteriju Bog odabrao Davida? Kakva je razlika po kojoj Bog sudi, procjenjuje ljude u odnosu na to kako čovjek sudi, procjenjuje ljude? Šta je s nama? Po kom kriteriju mi sudimo ili procjenjujemo ljude?